دروژان ججنا رمضان دا رجاء کاسوریا گشتیار نواراست و باشور عراق قستا پارێزگا دووکێ دیکەن ji bo borandina cejnê û sererayê hebûna çendîn xizmetguzariyan lê gazindawê çendê dikin wekû pêdivînînin. Nimûne nebûna hotelan û girtina bazarî bi giştî rojanên cejn. بينما بالإقليم أكو مناطق سياحية حلوة، حكومة الإقليم مهتمة بهذا الموضوع. بس بغى موضوع واحد يعني موضوع الطرق اللي تؤدي للمصايف. هاي يراد لها بعد اهتمام أكثر. يعني الوضع كسياحة كاستقرار أي تمام، جو لطيف هنا، الناس طيبة، الأمور كلها تمام، بس إنه بأوقات المناسبات مثل الأعياد عندك، السوق عندك يعزل، المطاعم الأغلبية هذا تعزل، إحنا بس هذا اللي نشكي من عنده. بينما كسياحة واستقرار هنا لا، هذا كلش يعني كلش زين. والله أجواء العيد هنا كلش حلوة وجميلة، بس اكو بعض الفنادق يعني مقبطة، ويعني قلة فنادق، والمحلات هسه حاليا بالعيد معزلين اكثريتهم، اغلبية المحلات معزلين. Xova Rêwar Mihemed peyvdarê rêveberiya giştiya geşt û guzara Duhokê da diyar kirin me barnamek bu her sê rojê cejnê dariştiye. Pêşbînî dihê tekirin bo mavê 10 rojan zêdetirî 40,000 geştyaran qesta parêzgeha Duhokê bikin. اول دمکی دایا کود آمارا هاتنا گشتیاران جیگ بو جشن رمضان پیروز بو دم 10 روزان هتا برگرتن ده هر روزه که داین کو آمار داد هتا برگرتن ام وکو رهبریا گشتیا گشت و گزار پارێزگها دهو که پیشبینی هاتنا زیاتری 4000 گشتیاران کن کو سردان پارێزگها دهو که بکن آن کو شوی که گشتی بو دم 10 روزانین کو آمار هتا برگرتن پیشبینی هاتنا زیاتری 40000 گشتیاران هتا کرن کو سردان پارێزگها دهو که بکن. Salane didemê hatina her helkefteka ayînî yan yaneteweyî, piraniyan geştyaran bo birêvebirina demên xweş, qesta cihên geştyariyên parêzgeha Duhokê dikin. Metin Mihemed, Badînan Media, Duhok.